nisa cia bilingi wa mauvo. Wakati wa matuke 18 mwezi wa thandatu mwakani wa 2025 ninaokeithia na udhocha tu manithia nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 na nikatiwa mauvo la tumanengete wito nthini wa mesa itu ya mauvo. Ala tukumbanisye ni bamwe na maofisa mamivia kivathukanyo masaku kukulwa makulyo ni komiti kivathukanyo kukonya budget kwa ilia uthukumi. Mwangangi kuvuthisya bilioni 815 ila siavathi wa serikali sia mutiuko. President William Ruto kukathia vamwe na kutetea ngwatanio yake na Raila Odinga. Na nzama ya mbunge ya wiki wa Masavu kwenda EACC kukunikila ulusani kimanyisioni cha Machakos University. bilingi wa mauvo. Ni na udhocha Sharon Dindano kundethesia kunengelelia mauvo kwanzia ya meko ni toa beti wa mwania tuyambelilia mauvo maitonikana komiti kivathukanyo cia mbunge ya kaunti ya Masaku kwi umuthi nisi atoi cia walanyo wa kumakulia makuli kukonya budget maofisa me kivathukanyo meviani yonthe ya serikali ya kaunti ya Masaku kwianana na munini wa speaker mbungeni no Stephen Zue mwanthini kana walanyo u nutethesia vanene kwa ile maundu mauthukumi kwi mwene nthi na kwikithia milati ya vata kila meviani ni avathi wa ilovia cia kwiana. Daniel Mwangela na mauvo Munini wa speaker Stephen Zue mwanthini na vamwa kwa ne mbunge ya kaunti ya Masaku ni welesekana mosi itambi ni kenda kwikithikana budget ni ya vituka na maendeleo kuvikia NND. Yase mundini tetha na eseso ya kuinderogate budget ila yokite ila ilitakuka anytime mayota teleta wa thandatu kana na mya ondo wasya kwa utambunge ya Masaku itatinda na departments ya executive ila kila department ikotetea budget ila yo na neasya committee mbinge wesu ya mina kenda to mabutu and public participation after public participation inde no budget yoka kubetwa ko uteasya tendo semane nebinda nundu bebinda ila na isete semane to nebinda nikenda withie mwaka withela ta count tena budget ile kwithitho komando maitu Wobinda ninu wathingela kana yukila ketialiti ni kwa samawoni ma NND na kutoa isi mawalini yangi mbungeni nikenda budget ivikie kusovwa na maundu ma maendeleo kwambia. Umuthi teka ita departmental interrogations cia budget ila teta makatibu na mawaziri kuma department ni cia executive tukoka kusisia moima bangite kuthuka mawea weba mwaka ula ukitwa 2025-2026 na unit wa sisia katika departments ketha department ya kiu iketa katibu na waziri wo maelewe kiu tenda thukumothu tena thukumio na yuma ko tenda kuthukumo ketha ni agriculture na agriculture makanena na department makasa kini techo tukwenda kwega ketha be department ye kwiwa kane kunidi kuongela ngwa mbesa kana mbesa sikiro bandu bataili sisiwe kane mbinge members mekwe ni mbinge ukethia no twike those changes nikenda to amina kwika those derogations units ila tukwika next year ne public participation tuthikwa mwene nthi na kaende tuwe maoni make kenda uwende wa thela tende tukekale nthi ta budget committee ende kekale nthi yambise kuandika report based on committees na isiata aya nake mwene nthi na isiata yupo tukoza sindu cio nthetika kwata ni bandu bamwe tika sisia ando mwene nthi we enda nipo nenda ba olwe nipo kwenda bongelo kana nata exactly no kwenda wikwe nikenda withie ende yu amina kuandika report yesu budget committee ni wende yetae mbunge nikenda yoke kusamwani ashimiwa eto mabituka uko vinda la kwende na kuhusiwa ngusanisyo mbungeni ya kaunti ya Masaku ama ma MCA mayoneka kwa maukwata mbau mawalani wa mwema serikali indi kwi umuthi kuhusiwa muwo ma MCA onde maoneka kuthukuma kwa vamwe. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kwa mbungeni ya kaunti ya Masaku.
Twisongana amenikana munini wa governor kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni wavuthiisya itambia ya serikali nene ya kuwanisya serikali sia kaunti kimanza cha shilingi bilioni 815 vandu va bilioni 860 ile inendekethetwe ni mbunge ya seneta inena na handiki mamovo. Mwangangi ni wasia wongeliku wa bilioni 28 vandu va bilioni 103 kuma kwa wai wa mwaka muvitu wa bilioni 337 tamunini muno nondo ilovia isu hii tonethia serikali ya sia kaunti kuthukumithia mawia ma serikali isi undu lava ilite. Ben Mosao na livoti. Munini uyo wa gavana weta maundu ala mavata kula kwi mwene nthi na mena uito tamalelu vamwe na masivitali tameungua serikali sia kaunti ayendekethia nusu ya budget ile na asomi weta itha yendie kula kwi serikali ithi. Umundi ninaona kana Parliament ya Kenya, Senate na National Assembly nimegana kana serikali sia metiuko inewe bilioni 815 inewe serikali sia metiuko na ningwenda kwasia no matata inde ditu senesa budget ya ndini trillion ina na bilioni maanaili kwa neona mbeza hizi ne mbeza ni pio beza ni pio tae kaiva tonekana ni ndi 29 nondo siendo ila basic siendo ila sio thenia enende ma Kenya siendo ila sio thenia kamba ni kewo ni hospitali ni malelo ni maundu ma wemi asiendo sio ndesi katika account kwa ningo kulia serikali nene kwanda ya serikali wa Kenya kwanza under President William Ruto tafadhali nenga in devolution kipao mbele out of the 4.2 trillion taeka nusu ya mbesa hisu nito noi katika serikali sia metiuko simba sieka we museo kethe ya enende maito mama sako ni methe ya ndawa hospitali nondo ila kutendawa ni serikali nene ya to nengia to pesa to ini ila ti uleo tema malelo serikali nene dina ete mbesa sia uko na uyozo ila ti ulea kumunenga mbeu tukaleo munenga siendo ila mwewa si mothenia na siele tonenga na account nondo watu pesa to nini tulato nenga ni serikali nene kwa no matata inde neona mavaluka mutiani na mavaluka mutiani makwila bandu ba ukela ndoi mezela ungua ndoi kwa at least chatho kana muno 2 trillion siele tonewa serikali sia metiuko nikana withi sindo ila basic sio thenia mwene ndi wa Kenya nitwaendea nacio. Uneni wa Mwangangi ukaitina wa komiti ya vamwe ya Senate na ile mbunge nene kuitikila na serikali sia kaunti sionthe si miongoina na muonza ivathi wa shilingi bilioni 815 nthini wa mwaka wa serikali wa 2015 2016 na yuva la mutalatala we ukati wa kuvikwa mbungeni siele ila ya katina ya Senate ni kana kunena niwa. We have been consulting amongst ourselves as members of the mediation team both from National Assembly and the Senate, and I would like to report that we have made some very, very good progress. That I would like to say that we now have a figure which we would like members to formally engage on, and the figure is 415 billion. Honorable members, as you are aware, we stopped yesterday at saying we will have to consult away from the cameras. There's been consultation behind the scenes, and it has dawned on the Senate that, at 4:15, beyond that, it appeared to us like we are trying to milk a storm. And finally, we have come to an agreement that we will settle the mediation at 415 billion. Vilingi wa Mavomo Tongo TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Mosao. MCA Mosakwe ungu wa chama cha UDA matungulu ya umeloni wasua Julius Munyuaki ni wenda atongo ile mbetani ya ukamba kwitikila maundu onthe makonetie maendeyo kuma kwi serikali ya katena muno itambia kunya ichelovia kwi makundi ila iungua munini wa President Kithure Kindiki. Ainena nandiki mama uvo Munyuaki ni wasya kana nonginya serikali sio ndeye vo ya katena sia mutiyuko ikanewa mwanya wa kuthukuma mwene ndi vate kusiya maendeyo kana matambia onthe alama konetie enendi ingini wakanya tongo yulu amevaka ya siama sia kiuteti kuvingi sawendi wa mwene ndi
Ayenda tongoi kunena na wasia umwe Boni Mutesia na livoti. Ivindane munini wa president atongo yangi serikalini ya Kenya kuanza maneno uthiuka iso seki wathukanyo kumana makundi maenendi Julius Munyoki watakana nonginya tongo imavete uteti maundu netaya ati ukwatana vamwe wigitheka naene ndio ndene matetheka tambe itie siasa ote wona Kindiki matongolo ndokite siasani okite kunengane kana kutethesia mwaito ino ni women empowerment na okite utethesia other stakeholders ithiombe ajumbe ithiombe tukasie we wa maendeleo chapchapu tukasie we wa Wiper we wa ba maendeleo mayesi we wa chama kiba ukaini kenda tutethie andu maitu vayo lotana kuetakana nonginya tongela mivila ni kati wa serikali nene la kaunti nonginya manewe mwanya wa thukuma mwenendi teke ukilia nongo ya siasa tebwa tekatini sienge oniosu wona governor wa Bina ekaona siasa ona musumbe wa Masaku ulokwete 15%. Wona musumbe Ruto ndukone Ruto kana ndukone His Excellency the President ona maendeleo ala ukita namo na ona usumbe no yona 85% ila utiitwa ya national government musumbe ya Masaku eta wa Bina musumbe wa Kena eta wa Ruto tenengei andu aswele mwana mathokome na wa makonzi yangu ndi nienda kwatabia ndwe bahati wakonzia musumbe Ruto ngundi eba wese kana ndwe bahati wakonzia governor wa Bina ngundi eba wese ndwe bahati niki nondo ina andu siele ni mama kuete ke makila kimbua nichoke thaithawa wengi kule nende kuona watu wa maendeleo na kuthocha President William Ruto kutonya eleksioni sia ukamba kwende naete maendeleo kwe mwenendi lelo wa ndonyo ndwakwa ni mundungi eka musumbe kiao cha ndonyo kiakwa ni mundungi eka musumbe lelo wa Nimrod kuma ndonyo ngina ku ya yolo Kangundo Road ndwakwa ni mundungi eka musumbe nintunenga ni lelo wa kuma kaba ngina tala kwesela kenyui wekiwe lami usune musumbe na ni mukule nyuombe mutheno la tuita na kisukioni nienda kuona andu moke kwa wingi amwaitu moke tuke tuthoche musumbe ni mutabia ona tene asumbe ni maenda akwinewa na mayiwa musumbe wikale tene na tene yonde noneni wakinondekethia watu wa wasi umwe la tongo imeumantha maendeleo kwiyenendi imenda tongo ikuyeme vakayo yake uteti ute na kwamba usembenya na maundu ala matonya utethia mwenendi ula ni mukuni wa kura nienda tunene na wasi umwe na tuyia siasa ute tika politicize maundu ala mokite na nundu maendeleo mayesi chama mayesi wewa kabila iba ndono ni metropolitan tala ni almost ni metropolitan na tuenda maendeleo nikienda siana sito itone na ito titotha kuendea tutie muno na twateta mbesa sie inauma matongolo na ikathi lakini nisiokie na indi na asiati tikomana kisukioni wa kana iwe deputy president yokoka Kindiki indi nundwa itumi itathukika nitubikie bandu na tuona nundwa ibindala tuenengetwa ni na tiombania certificate sia makundi ma maito nikenda tikabikie kila kikundi ibindala tuenengetwa tuona ni na niyongelilwe na indi tinamba utangasiwa mutheno longi muthenola to ikisukioni kaundini ya Masaku matungulu nyeni toa Boni Mutesia President William Ruto ni wathingilila ngwatanio yake na ndongo ya ODM Raila Odinga ya kuseuvya serikali ya broad based ti kondu wo meli indi ni kondu wa usio wa uteti wa maendeleo mandhino hainena na atonge kuma Kisumu State House
ni wa matongia muvyani kondo wa kukwatilila witikilano wake na Raila wa kuthukuma vamwe haiweta kuvindwa nthino kwenda andu mawendi musio. Oingi Ruto ni waweta vaikisio kanamba ye ona yeva ikutilwa netina nthino wa serikali yake. Ingi ni waweta muguo ni wavata muno nthino wa kuendesia nthi ya Kenya. Ben Musao na ilivoti. President William Ruto inena na atongo ikuma kauntini ya Kisumu nthini wa omba nola watu aiwe vomani ya musumbe va musini wa Ilovi ni waweta ngwatanio yake na ndongo ya ODM Raila Odinga ya kwitikila na kuthukuma kwa vamwe kwisila serikali ya broad-based ti kuondu wa omeli indi ni kuondu wa usio na uteti ovamwe na maendeleo manthino. The broad-based government is neither a creation of Baba or myself. It is God-sent. I say that because it is what is necessary for us to have the political goodwill to be able to push the development agenda of our nation, because transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions to transform a nation. And therefore, you need immense goodwill to be able to drive any meaningful transformation of a nation. Ruto ni wa matungi ya muvene nthia yani kuondoa kukwatilila witikilano wake na Raila Odinga aiweta kuvindwa nthino kwenda andu mawendi musio. Thank you very much for giving me an opportunity to lead this nation that we all love. Thank you very much for also agreeing to the coming together of both Baba and myself so that we can form the broad-based government, and just so that you have the right context. Oingi Ruto ni waweta vaikisio na kimweka namba iyo na yeva kutilwa na itina nthini wa serikali yake kuo iweta muguo ni wavata mono nthini wa kuendesia nthino. No Kenyan, no region, no community, no religion is going to be left behind. We're going to move together. Peace and stability is key to the prosperity and development of Kenya. And therefore, we must continuously harness our diversity in a unified manner to be able to take our rightful place as a nation that is growing and developing, by making sure that we enhance our patriotism, our working together. And as you know, there are those of us who want to continue the exclusionist agenda that we exclude others. And I have made the decision that no one must be out for anybody to be in. We can all be in. You know, we have enough for all of us as a nation to share. And that is the basis upon which Baba and myself have sat down to form the broad-based government. Vilingi wa Mavomo Tongo TV nyenita wa Ben Musau. Diminukila vilingi ni ngwithi wa ndisoma mawoni menyuko kona mkonya mauvoma itoko wende ya kumya mawoni maku kwisila Facebook la ni Mutongo TV kana kwisila YouTube Mutongo TV Stock FM official kana nambani ya otomani mukuvi ila ni ile itato kenda imwe itano kwa ujudu tuambo ujudu mwoni monini ni tusiwake beti.
weni withitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndwakwata ndukathinike ingi. Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta mutambuko, ulcers, pressure, sukali, mathina mambio, kukunwa ningo, mathina manga kukosa mwana, vinya wa mundume kana low libido, kati wa mathina angi maingi. Nukwatianie na matagitali na ataalamu kwa kuthokia maofisi maitu. Masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens, nyumbani ya Superstar Building, Golovani ya Mbe. Ilovinota ou kila muthenya lelo ni wala Tema Road, Lois Plaza, kusianisa na Maximum Miracle Center. Meru no kila muthenya Sarah Plaza, kusianisa na stage nene. Wakwambililia nitwithia wa matu ni Uthika Lodge, Wakeli, Tala, Nindhoki House, wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC, wakana ni Kibwezi PCA Hall, wakatano ni Wote Morning Glory Hotel, oinge Thika Rambogo Hotel, na wakatano ousu ni trivia wa Embu Morning Glory Plaza, Golovani ya Mbe vakuvi na vengi wa KCB, na wadhandatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB. Kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kwisila nambani i noti monza imwe noti dhandatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale kutumia leuwaku nesa tandawa ukatumia ndawata leuwaku. Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Nina udhocha ingi maofisa mavolisi ni maimiwenu kuvingwi ya makuani ateti anama akisia mwenenthi ala meki iwembini muthenyani wa iyo kauntini ya Mombasa kavindani kama andamano makusukumi ya aki kwa tania na kikuu cha mwalimu wa Albert Ojwang kuyana na mutongo esi wa makuani uvonge wa Mombasa nikana faili sioni tuyo maofisi ni manene lovi kwa ukunikili Mbiange Lina Musangi na Livoti. On their defense. Kavindani kalama hivi kichombewa musili wa makuani kotini kwisuo ana ala ni maofisa kutetea kisi ya mwenenzi kuma makundi ana kivadhukanyoni kuu ya kauntini ya Mombasa. Maina asikati wa kwa ikuani ona imweti na wakwato kuyo kavindani kala miatiani ya kuenda haki ya oneke kui musiwa mututi Albert Ojwang inaendeye. Undumana kumwenda munini wa Inspector General Kwiki Wambini. No charges or no charge sheet was presented before court. The Office of the Director of Public Prosecution had not received any documents pertaining to this case from Central Police Station, Mombasa. It is our view that the police are not taking this case seriously. Because the procedure is they ought to have sent these documents to the office of the DPP, and it was for them to make a decision whether they are charging my clients or not. Failure to present these documents to the office of the DPP is an abuse of the office of the National Police Service Act. Koti ni wele iswekanana aani manale kisuna cash bill ya silingi ngilitano kila umweke seseni cha volisi cha Mombasa Central. Ni wala kuena na mungami wa makuani wa serikali o DPP wele isekana faili ya kesi ineto iwe musino ilovi na ukenda kukuni kilombe yange. Nafikiri polisi wataka waijibike kwa sababu jana tupokuwa na OCS Bwana Ombua alituambia wazi kwamba yeye hawezi to make any decision mpaka decision itoke juu, na tulikaa kutoka asubuhi saa 5 mpaka saa 12 na kisha hapo akakubali akasema nitawatoa kwa bond 5,000 kila mtu. Baada ya nusu saa urudi pale akasema no, mambo yamebadilika. Nimepigwa simu kutoka juu, nimeambiwa wasitoke hawapelekwe nini kotini kesho. Sasa twashangaa OCS ambaye kwa sheria inampa yeye nguvu wa kuamua
hizi kesi. Mpaka sasa kuna watu fulani huku nje wameambia fanya hivi hivi na hivi. Ana ama weto kuikiwambini kuota kunotho thetu ni atati pala maweta tamakwitho motha kikio kyo kwi aipoa moweta tamana ikiitwa mbini utena miao. There is everything to do with the politics because the protesters or the four were among a group of Kenyans who wanted to express themselves against the murder of Albert in a police station. This is a continuation of what happened on the 25th of June last year against the finance bill. What we read is that the government is out to muzzle the voices of those who want to speak against atrocities perpetrated by government officials and public officers. Report ya Vlingo Maovo Nelina Mosangi. Zama ya mbunge ya wiki wa masavu kukonya udhukomi imanyisioni esi ya yulu na kiovundi ya PIC Education and Governance ienda movia wa kulunga metua na kukitana na ulusani EACC uvuile Machakos University na kudhimasi kosi ya ulusani na metua medhuku ya udhukomi wa Vice Chancellor Mwandu Joyce Agalo. Zama hii weta uanya watenda kifadhukanyo na undu si hithi itwe inenganwe na kudhuku medhua kuithi itwa vadhukanu na meya ona yunzama hii iwetani kutambuka masaku kwikiasi kalo sianza maikuma ground ndini wasiumo ile siokete. Benjamin Mwaka na Mauvo. Vice Chancellor Agalo no kumbelo ne vinda humu kueleza mai undu Machakos University ithiitwe thiva mamilioni mampesa kwa ivinda miaka mingi o yukwa kampuni mwa kuna internet wa Kenneth vatena contract mbandika niene saki miao kuyana na mwiko wa masavu nikana kuma kimandicho kie cha Twika University devisi ithiitwe yivungua wiwa no muku wa ivindani la chai kimandicho chake uvundi na mwana kivelo anza mahi muyumbe wa Bumula Jack Wanami wa Mboka weta visi ya Galo ni muthukumi utesa kuikika o yuwiano wake na nuumia mwamulo mitua yake na mavaluku ama uthukumi uvathukumi na mea makunikilo kwa vakuwe ni muvia wa kukitana na ulusani wa EACC. This was a supplier that we inherited from the college. So when it was a TTI. So you know, a TTI and a university are two different things. I hope you know that. Yes, yeah. So those are two different entities. So it was a service that we continued with. You know, in law, you can't inherit. Once an institution transits, that's at different institutions by way of liabilities and assets and everything. Chair, that is why I said in the beginning that this was a service that we carried over. So now when we came in as a university, that is when this other contract was signed. The accounting officer has contravened section 176(1)L by signing a contract by Kenneth that contravenes section 147 of the Public Procurement and Disposal Act. Henceforth, we are forwarding that matter to investigative agencies, that is EACC and DCI. Keli vena masagu matolikana mawaki wa tuition block kumela contract ya mbeya nenga tuwa mwaka nwa ngilina 11 ila hivitwe thiukwanywa o ukitumbo zama ine yokile makule ukonya kulea kukonya mawakili ndinu wa kandalasi ii na kutuma kimanzo kiendea kwa sema milioni mambesa kuisla mauvalu kumaki utongo hii. Physical verification carried out in December 2022 revealed that there was no ongoing works on site, and in the circumstances, the university did not obtain value for money. If you know you don't have enough money, why can't you do specific contracts? And the legal services was not used. I mean, you just agreed. You exposed the institution. Sorry, Chairman, are you running this institution as a person of property? Because the way we are getting is that there is no way you can get the legal basis or the formula of the way you are running this institution, Joyce. We therefore order that you give us every document relating to the contract of this project. Na yusama ya PIC Education and Governance ni awatandino wasumwa ile sukita yithu ayitambo kimanishoni ki cha Machakos University vale vanie kuthima mwaluku ama kiutongoi
vamwe na mitumile mithuku ya mpesa zionthe kwanzia ya imwe kwa imwe kuma ground Masako. We may just have to, within the 2 weeks, have to take a day and come and see what's going on. We will do the audit from there. There is clearly more than meets the eye around issues on this institution. Vilingo wa mauvo kuma vamu sinilovi yenito Benjamin Mwakam. Makundi maamoika kuma isioni si kivetoka nyovandi ya Kenya ni mumia witano kula kwa minister muvyani wa udhokomi wa mweni ndina maundu maamoika Salim Mvurya kutangasa matuko mausa kwani ongi watongo imanza ya amoika kana National Youth Service mainene ya mudha kitu cha hivyo ni maweta kana idhoko ila siende na ukosiwa kate wa amoika na mavisa mavolisi ni kumana na utongo imudhuku wa amoika ala matonya utoa kiyo cha amoika ngavani siya yolosi ya serikali Onesmus Chalo na mauvo. Kuthia mweka kumisia ni kipathuka nyumbandi ya Kenya ni moka vamwe kuya mutha kitu ichaithia na kielelo cha kwete vamwe amwika vala methwa na chari cha kunenge amwika mauvundi sio kukonya maundu motongoi akisio na mauthukomi matongoi alanyuve menene na andiki mamavone maweta kana amwika methito matietu etina vala maweta mathina maingi ala mevulite nthi ya Kenya mumaniti na amwika kulea kwithukiswa vala mamwenda yu minister muvyani wa mathona amwika Salim Mvurya atangaze muthenya wa unyuvani mweu wa muthia wa National Youth Council ola withito witethesia amwika kuthinikia mavatamo vala maweta kana kwevinda ya sonyuvani usundu atwaiwa na mayesi ala methito mekalile myanya iso kindu kila kietete mokulio no ola withito itetea mavatama amwika kuongola ungamiwa ni Mvurya ta CS timu ndaviti mwati kwevinda ya asapiu ithi tiona usa kwani wa ubonge usu nondu ithie oyut pai lamba kana vanu mutha tuyamba kuvikisia information tukola kwi serikali nondu tuyasa kwe na tuyetutona kuona utukamanenge information sito itu kula sia kindu chambe tuthesu sa kwani kuno anathe musa kwana kuma obisi ni thitu isi lakini muka tuthesu sa kwani kuno imwana sito naye tutoka sa kwana tuthe atu safe ne kana tukatha tutona ando matona rudi kusendika mabisine makinene maundu maitu. Nataka kuambia serikali waache kufanya ikawa kwamba vijana ambapo wanapokutana, vijana wanapotembea, vijana wanapowasilisha maslahi yao ya kwamba ni vita, kama ni mambo mabaya, waweze kusupport vijana na waweze kusikiza maoni yao bila kuwaumiza, bila kuwapiga risasi na bila kuweza kuwaumiza na kuwaua. Meiweta mathina mevulite nthi ya Kenya mumanita kulea kwithwa na ofisi wa amwika ukwasa mavata mwana kuvikisa serikali vala maweta kana serikali ndithito imanya mavata ma amwika kindu kila chothothete ithoko ila siendee no kuusiwa wa nthi ya Kenya. Na kwa sababu tumekuja hapa na vijana wa Kitui wako hapa, tunawaambia tu ya kwamba tuweze kuinvolve hata vijana ambao wako grassroots, wale ambao wametoka mashinani kabisa, wale pia hawako Nairobi, tuweze pia kuwasikiza. Amwika ni methwa neseso ya kwana na amwika kuma kisioni kecha mutha vala mathingirila vata kwithia na vandu wakwa seivande pakuvi kumana kwithia enende kisioni kecha mutha methite mitambuka kilomita mbewa 30 kuthi kusu seivande sokoni wa Mutomo. Tukitonene ya mundu ma undu tutoma kwata IDs kana ivande tuthina muno andu maku ilamba menda Mutomo town na nziano nzuku menda kwasa ID na ukithia ona wa apply ID no mino myei omi kadhaa ona bakupe mwaka saingi no kethe andu so kwata ID siaku ona wiyovo ni maweta amwika ingala mawaitu ni mavisa mavolisi mayugite akisio mavisa sama mavolisi ni meenda kwiveta ngoya na kusikatwa na mavetio ma uwani. Kwa mara ya kwanza naomba serikali iweze kuwasimamisha kazi na si kuwasimamisha tu, kuchukua sheria mkononi. Hakuna vile vijana wanaweza kuandamana na kitu ya kwanza unaona deputy IG anajaribu kustep aside. Kustep aside sio solution. Ajiuzulu na pia sheria imfikie. Vijana wana haki ya kwenda kuandamana. Wakisikia ni kana kwamba masuala yao hayatimizwi na serikali, wana haki ya kwenda pale. Sheria inaturuhusu katika katiba yetu kuu ya 2010. Mwikala mevikite nthini wa kiwanza kini makwata mwavundisho aya pamwe kwithwa neseso ya mathao tanzia mwe ya kwimia inengo na kweta mwika bamwe titi vote blingo mova Mutongo TV kuma Mutomo kitu cha ithio nito Onesmus Chalo. ai mikumo kama na manemetani yangi alama takwata mbua ya kuyana ni mathuthio maaliuka na ivinda na mailume lilianzia imbia sia wimi wa matukwa wa mimea miti
Maleu na indo tanze mwe kumatethesya kukutana nza unyivu wa mawea na kuola uchamisiene evindane mute wa vandili kwa nzeve na maidhi uluko wende kuikinia wa Kenya. Ukulyo ni kuma kwa ngudhu ya aimi kuma kisioni cha Kenya ni ukamba wa Makueni alama vikite kikaloni chake lekenena cha kunena ni semuyano wa uemi na nzamba ilusia kusia idheliu nde ilambumu kila kiende kimanisoni chokunikili wa Mount Maindo cha Elri vamu sino inovi tende na imo kitumbo ngeli ativani te mbemba maeka atite ukwata kino tabundi wataithia tambio banda mubya tambio banda mwe na taba bandi ambaka manga netwima mubya na mbogo no tubanda ici ni sisenda mbua nini wemiola na kwatie mona ni wa manga nondu kundu kune komo kujua anesa lakini manga majenda mbua mbingi ni matu manese wethea ni matu nenge mbeu methana sio kusitha sinze muno maitu ni matwa maitu mithiomo ya kwima ela yatene lakini undu twende nundu mavindo kwa manzeve nituonete kwithia maima na mekwata masio manini aimiana alama kwatite vati hite mbonekangi kwa kuvivithio yulu wa wimi wone kimanisio cha yulu cha Kenya kila kikuya mutitwa ndei ingi ni maweta ni maalulite nzia sia wimi wo na kulikanzia ni zau kwenye withi wa indo sia dhia na nama undu mwendinu wa kuwaya nguku na kwikonya na utaalamu wa miundani kuseuvya liwa indo hii na kuongela vaita munene ngethani na vya salani uwo tuitha cia mbui tuitha cia gala goat na gala goat nitusia itu tukamana kana ni mbui imwe itono saibuneza katika ndela mbumo nituende na kuwete teknoloji zingi mpya cia uwimi wa nguku munda witu tumejete muno na kuimea azola nili utumika kwithia indo ulati utumia mundani kwitu kwithia indo tanguku na withia la poti cionthe no tumia kwithia rabbit kindu chu ni kitetha cia mwimi nundu ikatia down on the cost wimi wa nguku na indo gethia ni watheanga muno kimanisio kicha ulucha Kenya kwisla ukavwa kwa maundu ma wimi science na maundu ma kiuvundi undu mwana ukunekele kukonya nema kiweta yutita tene nongina enende mavundi we undu vailite kwikonya wimi ni wa matukwa nikiweta kwisla science na research vena mwana munene wakalula ukamba na malembe talangi kwa kuivathulana na wimi wa kitumbo ate uchambe kinene cha ile kwisla kusuvia muthanga kuvanda miti na kutwikanya kiwu cha wimi tutwenda aimaitu mokamba masome undu matona usuvia muthanga wo ngana wethe thani mbemba thani yake at least mundu no kwate kata miongo ku our 10 million trees initiative under Kenya University ni tumekuwa kwa Makueni ni kwa thitha ndukavande muti no thie kawume kuvanda tiko kwivata kuvanda na kusuvia ngina muti usu ubike bandu withiungamia utongithwa chicho kindu cha bata kuma vamusini lovi delivotea vilingwa mauvonye nitawa Benjamin Mwaka Vena vata haimio kamba na malembe tani alangi maisio ilano mo mavindo wenzi yasio sia wemi. Na kosa kwa vata wemi wa kiyumo ndula wiki tue research ni kana kuikithia ni mavanda mimea ya maleu na miti ile kwenda na kiwango cha mbua. Isio nini kana kusia wasio miundani na kuete vaita vitini yo ya wemi isio ni na ile kwata mbua nini. Uni wasia wa emi kumaku ya Kenya mutito wandi ukamba wa Makueni. Memwamba na somi na ataalamu mawimi wa mimea miti mitunda maleu na wethia wa indokuma kimanisioni cha yulu cha Kenya. Ala manena na vilingi wa mauvome kikaloni cha kele kinene kukonya muyana wa wimi na nziamba ilusi ya kusia idheleu mbumu kila kiendeye musine wa ilovi nilivotela wamino nengelelo ni mwandiki wa mauvo Benjamin wa Mwaka voni votu ikiangi dhilo vilingi wa mauvo mwendoni wa saa itatu ni kuendea kiwiyo cha kwa ila Sharon Ndindano andedesi ya kunengelea mauvo kwanzia ya meko nito Betty wa Mwanya.